Swastiastu. Om Awigamastu Yanamo Siddhyam. Om Anabadrah Kertawiyantu Wiswata. Dumugi pikayun sani becik rawuh saking sagenah-genah. Ratu idodane umat sedharma sani sampun memulihan manubagil ring dijo pada mengenah sane mustikaya titiang. Lugerayang titiang ring pepengan galah makin puniki ngaturan parindikan Rahina Suci Nyepi. Rahina Suci Nyepi inggih punika Rahina sane rawuh nyane apisan awarsa pemekas nemonin arahina sawusan dilem pesango utawi pangrupukan. Nika temawinan Rahina Nyepi ni puniki kaucap Rahina nai mitika karma. Ratu hidodane para pemirsa sinarang sami mungwing tatwa saning wedaran parindikan Rahina Nyepi ni puniki kemanggahan ring lontar Sundari Gamo. Luaning lontar Sundari Gamo ni punika silih tunggil lontar tatwa sane nudonan utawi lataran Rahina suci anut ring wewaran wuku sasih tur maning daging nyane wenten nelataran indik serana utawi piranti upacara yang nyane. Mungguing dudonan pepalihan Rahina Nyepi ni punika ngawit saking upacara melasti rawuh wenten dilem kesango talar wenten pangrupukan pemekas dados unteng inggih punika panyepian utawi sipeng raris pamuntat wenten kebahos ngembak geni. Idodane umat sedharma sane wangyang titiang sane mangkin uningayang titiang indih pacakan utawi dudonan panyepian kakawitin antuk upacara melasti kaucap ring lontar Sundari Gamo sekali puniki irikang triodasi nikang Kresna Paksa malastiakena ikang sarwa pratima pinaka payogan nira samyang tiga wisesa desa usah muang dalem parengakena pratima arca dewa-dewa parahyang dangko kabeh lungakena ring segara pareng sareng kramo desa makabehan aturakena widi-widana ring yang baruna amalaku anganyutaken laraning jagat muang papuk desaning buana kabeh tur angamet sari-sarining tirta kamen dalu. Nah sekali punika sane menggah ring lontar Sundari Gamo parindikan indik melasti sane mangkin wenten dilem kesango. Dilem kesango ni punika pinaka dilem sane dahat petang isan luaning yaning lerahan ring wilangan nika wilangan sia wilangan sane keramat pisan manut ring agama Hindu. Rikala punika kawentenan upacara budayanya inggih punika wenten taur, wenten caru, tur maning risampun sandia kala raris kawentenan upacara pangrupukan. Luaning ring upacara pangrupukan punika untuk tujuan mangdo nyumio angunduraken sarwa Buddha kalau rawuh ring dengan taler mempiranti antuk serana sekali wenten api obor, wenten api prapat, talar wenten bawang, talar wenten nyimbuhan mesui sinarangan kesekjen kepin antuk nyuarayang suara kumpul turmaning mando ngitarin pekarangan paumahan aris pemuntat wenten natal sesayut pabersihan. Nah riwus kemargian dilem kesano rawuh ring pangrupukan benyang-nyane wenten sampun kebaos Rahina Suci Nyepi utawi sipeng. Ring Rahina ne punika wenten pemargi sane patut keambil kelaksanaan antuk ikramo manusane inggih punika memargian sane kebaos catur brata penyepian. Kapertama wenten amati geni inggih punika nenten dados maapi-api nika suksemanyane
mangdone irago ngekes sane kebos api nafsu kamu indria turmaning mangdone nguripan sahananing geni-geni sane wenten ring anggo sarira ngawit saking tungtungi rambut rauh ring lepa-lepaning suku karo kalih mangdo sami nika murid dados nyane geni yang murid nika ke jero anggo sarira risampun murid sami nika pasti ke sampun iraga nika galang papadang haris sanika kaping kalih inggih punika amati karya dan dados namut gawe ayu tidak boleh bekerja nika suksemanyane mangdo iraga niki panca indriya niki presida dikekang sadilinganing ngambek mangdo pastika raga niki nyulangan pikayun. Raris nomor 3 wenten amati lelungan. Nah, amati lelungan niki nomor 3 inggih punika sang atma pacang melancaran niki sejroning anggo sarira mapan iraga niki sampun mapari pola mapari laksana sane sampun lintang. Dados nyane amati lelungan niki yening kejabo dan dados raga niki lunga kejabo. Raris wenten amati lelanguan inggih punika dan dados raga niki masenang-senang utawi malian-lian. Kesuksemanyane duaning panca indriya wiraga niki wenten sane kebos sadrasa sane sampun kemargian mangdo tetep niki kaelingin. Dados nyane wenten sane seusan rahina suci punika wenten kabaos rahina membak geni inggih punika rahina pacang nemuan sane kabaos widya jenyana utawi nemu galang pepadang hidup menemukan kesujatian kauripan iraga dados jatma manusia ring marca padane puniki inggih Ratu idodane umat sedharma sane sampun memulian manubagya sane wangyang titiang yening mangkin cutetan titiang inik daging atau titiang amatra parinikan yang terus pengerau rainu suci penyepian kadipuniki. Yang pertama pemargin malastini punika inggih punika penyucian Buana Agung sane kalokta kebos penyucian makrokosmos. Raris penyepiane punika penyucian Buana Alit. Mangdo iraga niki melakukan introspeksi diri atas parilaksana iraga sane sampun lintang gumantos ring nomak geni puniki sane kelokta ke bos Darmo Santi presida raris iraga niki ngeniang widya jenyana galang pepadang hidup nemuan sane ke bos sangya atma sangya suksmaning izin ring anggo sarira. Ratu idodane para pamirsa Mas Dharma sane wangyang titiang wantah kadya sapunika sida titiang aturan arkitek manten indik tatuan rahina suci panyepian menawi wenten adu titiang nenten munggah banget titiang lungsur agung hana pangapura maka wasarane adu titiang puputang titiang untuk menjarang Parmo Santi. Om Santi 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 Om. Mapinawak titiang majeng lingwara umat Hindu sedharma sane dahat wangyang titiang sedereng titiang pacang pangkah ngatur daging gegitan puniki lugrayang titiang ngatur puja pengras titi pangas dungkare. Om Swastiastu. Re
saking kegiatan puniki presiden angin penglila jika majeng rewara umat sedharma maka sami maka miwa angin memingat dari sejeroning kawentenan rahayu saning pini ayu kaler dahat membuat ring jagati Titiang saking penyuluh bahasa Bali Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sane boleh amongan ring Kabupaten Tabanan ngaturan swasti nyangre warsa sakanyar siu sangang atus setiman sejeroning edan rahina jagat puniki nenten lali titiang mapekiling majeng ring wara umat sedharma maka sami ingyan punika kawentenan rahina sane mabuat puniki ingyan punika sane kebos yang rahina nyepi puniki sane madui ugar-ugar sane kedasarin antuk sastra lan agama pinaka sesulu ingyan punika sane kebawas catur berada penyepian wara umat sedharma maka sami sida jagra ring angga soang-soang ritat kala ngamargiang yanyar mangda presiden jagat Bali satu nemuang kerahayuan kerahajengan gemah ripah lo ginawi kedasarin antuk nangun saat kerti lo ke Bali menuju Bali Om Santi Santi Santi
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang sarangkali ngangganin penyuluh bahasa Bali Kabupaten Tabanan. Titiang Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Jemberana. Titiang Iwayan Artadipta, Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Kelungkung. Titiang Iwayan Budano, Pinaka Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Badung. Titiang Iwayan Sudarsana, Pinaka Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Bangli. Titiang Igeding Yana Kesuma, Pinaka Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali, sane poleh amongan tugas ring Kabupaten Gianyar. Titiang Koordinator Penyuluh Bahasa Bali ring Kabupaten Karangasem. Titiang Putu Pertama Yase, Koordinator Kabupaten Beleleng. Titiang Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kota Denpasar. Ngaturang. Ngaturang. Rahajeng Nyangre Catur Brata Media. Isa Kewarse Siu Sangat Setiman. Dumugi Iraga Saransami. Taten Kena Turmaning Manghang Rahayuwa. Yang Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali ngaturan Rahajang Nyangre Rainan Jagat Nyepi Sake Siu Sangangatus Setiman Larapan Antuk Margiang Catur Brata Penyepian Dumugi Sami Nemu Rahayu. Om Santi 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 Om.